ste ljudi, evo igramo PES 15. Srpski gejmeri sa vama. Ja sam Paris Saint-Germain. A ja Roma. Gdje je Paris? Čekaj, ja gledam tebe. Francuska liga. Možda jeste Roma malo slabi, neki će kažu uzimaš Romu i... Ne znam, sviđa mi se Roma. Ja ću Paris. Dobro, možda je Paris jači. Dobro mi je Cavani, a onda... Koga možemo baciti Lavecija mjesto Lukasa Moure? Lavezio je veliko slab. De Rossi, Totti, Žervinjo. Lukas, Lavecija je veliko slab. Ne, ajde, Lavecija. Ja sam mislim. Meni se to prilike samo sredina mi je malo slaba. Nam je dobar Totti, Veliko Žervinjo, De Rossi, Pjanić, El Šekol. Što mi je toliko slabio? Nemac. De Rossi, Pjanić, dobro. Ja ću uzeti te adrese, što su dobri adrese. Tako, onako, mislim. Idemo ljudi, igramo. I od Paris Saint-Germaina su dobri adrese. Onako. Dobro večer na stadion Rome. Stadion Roma. Pa jeste na više gola. Kakav je stadion da nema. Evo već šanse Ibrahimovića. Ovaj Ibra počeo da napada od prvog trenutka. Nema prekršaja međutim. Nema prekršaja međutim. Sudija, brate. Trebao sam da uzmem ljudi moji. Žervinjo. Prekidaj. Trebao sam da uzmem ljudi moji Manchester City, ali sam se predomislio. Sergiju brani. Evo prilike za Ibrahimovića. Ibrahimović! Brani golman. Nisam trebao da čekam toliko. Evo prilike za Edisona Cavanija. Šta radi ovaj golman, ljudi moji? Dam sebi auto gol. Zlatan Ibrahimović izvodi korner. Pa ljudi moji, kakva je ovo glupost, majke ti? Pazi, Ibrahimović izvodi korner. Najvišlji u ekipi, najbolji udara glavom, on izvodi korner. Pazi ti tu glupost. Prava glupost. Žervinjo. Daj, ne smijem da puštam. Lako, smireno. Pazi, trebao sam da uzmem Manchester City, toliko sam glup. Ja slušam.